July ni som pali ni lai ni kan lo thleng vele tareng mai voin chomma lam khan COVID-19 vaccine second dose Covishield kalavea ka hanin report ve hrim ani India vaccine siam Serum Institute of India siam chua Mizoram le India rama sarkarin a man tlang lon Covishield thi 70 to 80% vela rin tla ka ngai ani he vaccine hi tha thok khata ngai ani ma se European Union chuan Europe rama zin phalna Green Pass an pekna Covishield thi an tel ve tlat peklova amai ro chu euro atel ram somni paruk zinga ram som panga zet chuan Covishield thi pomin an rama zin phalna Green Pass an pe thei thung ole tun tum chu thuma kan nei deuh du ani chu Myanmar ram lam buaina thuthar lu chile pot mang Myanmar sipai ten civil huai tu an phai thlak tak le an hren mek Aung San Suu Kyi chu Mandalay kota thu buai pali siam sak bel ani ti alowar chuan a soi Suu Kyi lowar min so chuan thu buai an siam sak chungchang hi kim chang taka an la hriat bik lo thu soin ei ruwa puna ero atela heng thu buai te hi engwanga siam sak nge an ni ti an la hre thei lo ti a soi kumin February ni gata sipai ten civil sarkar thu nei nan ne chu nu khan Suu Kyi po hi an reng zui ngala thu buai engomozi siam sak ani to Mandalay kota thu buai siam sak ani ma hian an ram ko pui nei pito ko le yangon kota po thu buai hi siam sak alo ni to ani kum som sari parung mi Suu Kyi thu buai nei zinga hian phalna nei lowa rampo na tanga waki toki lak lu le kola pu na te coronavirus protocol bo chia pu na te thamna la a pu na te ba ka official secret ak bo chia pu na te atela official secret ak bo chia pu na bi ka hian thiam lo chantir ani chuan kum som pali thleng zel tan tir the ani ang heti la hian Suu Kyi legal team lam chuan an pu na sang te hi thil diklo vek ni in an soya tho tan ni khan sipai sarkar thu puang tu zomin tun chuan press conference ania heta hian Suu Kyi thu buai siam sar sak ani chungchang hi a soi lang lo zomin tun chuan an rama civil sarkar in Suu Kyi chan vo tura councillor post a siam kha ramdan pui kalani ati he thu buai an siam thar sak zinga atelem ti ero hriat chen alani lo Myanmar sipai sarkar ma sak hun lai an ramdan pui nuaya hian ramdang mi nupui pasal nei fa nei te chu president a da khap ani hei wang hian Suu Kyi hi an party National League for Democracy NLD in sarkar na siam khan president a da thei ani lowa post thar councillor post si achan turin an siam chopani Sagain region huam chunga karkalta chung khan People Defence Force PDF le Kachin Independent Army KIA te chuan Myanmar sual sipai za somriat zet an kaplum sual sipai tanma do ti hi an hek heu hle ani sual sipai te hi an anral thuam fam kim jet fighter le rocket launcher tenen KIA le PDF tang dun hi beima se mi pui tana ding nam sipai te an khan lo han leya in beina Kachin state thenom ayerwadi river vela te Kachin state border Katha township le Subu township bul hnaya te karkalta tho tan ni tangkhan na satakin anin khwai nuai chiama tatma do za somria chat chu sual rong bol chun som thei to lo turin nam sipai te hian an da tha PDF thu puang tu chuan an ma ni lama mi pathum thi le mi pathum chin hriat lo abo angin soi nianwin kumsom sari pariat mi NLD party a Central Executive Committee member sipai sarkar in insane jail atan tir mek chuan COVID-19 akaya wangin arang lama enkolna adon theinan Yangon General Hospital admit ani thu insane prison official pakhat chuan soi February ni somni pakhata NLD party huai tu te hren be ani khan ninwin hi chung hren be jinga chuan atel vea
thakhat nuwa insane jail sipai sarkar chun atan tira penal code section 505 clause b or tirani nian ui na din mun hi a thalo hle nia soyania Myanmar ram hi COVID-19 thor thum na in na takin anwai meka insane jail atang te po in hri hi an in kai dar na sa hle to nia report ani Sagain region Tamu district Thongka tin huam chung naung ket thit khua chin mi pahni te chu July ni som jan khan sipai ten an kaplum aruang hlom turin an chung te an cha thu nimin pia khan hriat ania sipai ten an hriat tir hlim hian ruang pahni le ruang pakhat a om thu hriat ania tlan chuang mi pakhat om nia thu don ani heng mi te hi an ming hriat ani ri lo tu tual chung mi pakhat chuan a soi hemi zandar somvela hian sipai te le kiwin pin tap a minta leido kianga ku ki chin mi paruk te nen in muin anin kapa mi pahni an kap luma mi pakhat atlan chuaka heng mi paruk te rol thar te ten nia tamu atanga mel somni vela la chin ku ki omna naun ket khuwa an lo mek ti hriat ani Chin state palitua khuwa a mantok chin thanga lai panga military council in section zanga panga close manga thu boi siam saka Rakhine State C2 a thon chuanua nimin pia July ni som pakhat khan palitua lama kokir le an ni thu don ani an chung khan hnai vai tak pakhat chuan nimin dan hi vela an ron thlenga konga kan lo changa kan in be theilo kan in vai liam rengot an hrisel na tha a covid test po an negative a tuna chuan palitua police station a da an ni tin a soi an panga hi thu buai hi July ni som pani da som pakhat ta vela palitua kota ngai tu tura ti ni ma se engma thu thu na siam lovin July ni somnia son hlat ani le thu don ani an chung da zinga pakhat chuan tukin zing lamdar som pakhata kot tura roi cho ania ma se voina chuan thu boi rel fel na tak tak keng ma omlo July ni somnia kot ni an rot lea an chung te zong zong in kota kan ngak veka ma se minute jailo te chi i mu na kan nei ti na soi Palitua khua a mei ni somni pariat khan bomvoi ni apua nuwa military council sipai te chu khochunga om van tlang rong bol polami thalai mi som pariat manin som pathum chuan chualea mi panga chu chu ni som pasari khan section zanga panga close mangin thu boi siam sak ani thu boi siam ortir tak chin thalai panga te chu ko ai min zai thiam ai thun min company thok ai thun min forester au thun so alu tia kole agep development foundation a director u ia kio anni an panga hian palito police station atangin juni song pasari khan light infantry battalion 289 a roini in juni song puria ta chuan Rakhine State C2 khuwa thon ania tuna hian palitio lama lakir le anni heng thalai panga te hi mindat township ral tlante Tranpuinan ve buran khona an poisa khon khom nuai somni chu palitua Myanmar commercial bank kal tlanga tanga mindat khua Myanmar commercial bank a an thon ti an mut chu awangin military council lamin section 505 clause a mangin thu boi an siam sakti police sager le sa talan ani Upper Myanmar Tamu district Moithit town huaya om Zanglian phai khua tleirol thalai pali te chu sangni somni pakhat July ni som jan khan sual sipai ten an kapa an kaplum sipui leng kara Myanmar sual sipai te hi an chenun rong thei hle zel mai mi panga an ka hlum te hi ngam chin paw kum somni pathum mango hu kum som pasari do khulat kum som paruk paw jin man kum som pariat te nia an ruang te hi an chung te hena hlan lovin sual sipai lam chuan minta a anin ngana kema an phum nia thu don ani an ruang ber an chung ten an mutak si lawa chuan July ni som pathum thole ni khan Zanglian phai khua an chung ten ruang om lovin voina hun ser an mang ani National Unity Government Ministry of Defence Noya People Defence Force PDF Southern Command Headquarters Tan Thailand Base 8 Alliance Committee AAC Paul chuan chiat nuai sangkhat emergency amanatan June ni somni pathum atanga July ni som pakhat chung khan tum rukpe ka mangin
avain thai poisa makta duai ni le singni an hlan National Unity Government Sarkar din tirkhan Defense Minister U Raymond anhena chanpuina petu masaber po AAC chuan thai poisa bat Thailand poisa makta duai khat alo hlan towa Thailand base AAC Paul hian Thailand om Myanmar mi le sa te thokhong poisa chu mamo zwalna muna rang taka thlen thei turin humanitarian assistance eile bar damdoi le mamo dang te tan National Unity Government kaltlangin alo petrin ani Myanmar ram COVID sileng tho thumna in anwai meu chuan sarkar amu malo wangin mang an na thua ni antong chomeka tlom ngai pole ko rante nen tlom ngai in thei to pin chang ma se ani telin COVID damlo tam takin chatuan ram an pan mek reng ani damlo te mamo em oxygen lama anin phushro em le ngal box ya mi pui mangang chuan Myanmar Chinese Chamber of Commerce MCCOC kaltangin China ram siam COVID vaccine I mang to mai ang uti in June thatira tangin mi pui anin rila tuna chuan vaccine man mai se lem lo mi nuai thum lain ming an pelu to ma ni in tum chopin COVID seleng dan na vaccine chok lu mai an ti thuta ani yan gon Chinese embassy chuan thu chua siamin July ni khan China ramin surgical mask nuai khat N95 type mask sing thum PPE sing khat sang thum le damdoi in a man chi kut kor sing ni in an chanpui ti an ta lang hetiang lek chu ram lian takatanga chanpui na impeka chuan abei tham ang reng hle ni darkar somni political ta khan COVID sikai ending na atanga thil mu chwa chu COVID sikai re thi 34% ani chhotua subdivision Munpui Township Zathum Somthum Oma Township Zanhi Somkwa Parok chu sikai mu chwana mun ani to mei thlatran tira tangin COVID sikai hi alwa thara COVID sikai chakchi India rama hluar em Delta variant po mu ani bok July ni som pakhat thlenga COVID test sample nuai somni pariat an lak zinga positive nuai kha sing kwa mu ani towa sing thum sang thum zaria somthum pariatin nunna an chan towa damdoi in tam taka COVID damlo clear en kolan nia khum in dai lo wangin damlo tharan mit thei ani to lo sipai sarkar thu puan chuan China siam COVID vaccine Sinovac nuai so malo thleng trep to tin an puanga Russia ramatang poi nuai somni aro thleng wat don antibok Russia siam COVID vaccine hi efficacy 92% ania amaro chu WHO in seleng dan nana tra ati jinga an damdoi siam hi atel velo European ramta chuan an mang thadu lo nia hriatani India siam AstraZeneca Covishield hi athavia ome February thatir khan sarkar masal in India tanga alo chalok diam to kha airport a alo thlenga sipai ten an phurlet tir to ani covid sileng danna vaccine lo thleng tur hi Myanmar mi pui makta doi somnga panga vel tan chuan abei tham hle to na ngaya ania apoimo te hna vaccine pek dan tur te sarkar ma sa khan duang vek to ma se hei hi sipai sarkarin a chhun zom vat lo wangin se bo nuwa se kong khar kan tiang hi ani zota ani ber mai tuna kan han tarlan I covid test sample nuai somni pariat le positive nuai kha sing kwa tia tarlan le thi sangthum zaria somthum pariat po hi sipai sarkarina an chin chia chinania chin chia lo sarkar mu mal lovina sor hetiang hnuai a hian chin chia lo tam tak thi boral damlo an omeka tuna chin chia lo te nen phei chuan Myanmar ramina covid sileng tho thumna atorna hi atak taka phei chuan nasa hle to ngai ani World News then khat bitel vele thuak ang o South Africa President Louis Jacob Zuma man ani wangin tual chhung boina chuaka mi paru kan thi tuwa mi jani som pokwa man ani to bok ti police te chuan an soi Jacob Zuma thlop tu te hian mun sang sanga President Louis man ani wanga lung oi lewin boina an siama ven himna thok turin sipai te tir ani ti National Defense Force chuan an soi police te chuan dole sum do na mun engo maza chu mi puilung oi lo te hian rokin
an suwa sam ti so in kongpuya motor ke halin traffic an ti buaya car ta po an beitel bok ti an soi Jacob Zuma hi president ani lai kum sang ni pakwa tanga sang ni songpuria chunga ei ruk na thleng chung chang chuina thu zofia tura kotin a kona a zom du lo wangin kot thu pek za lo wa pu in kal liam ta khan man ania thlasawng panga tang tura te ani thotan ni khan Zuma chuan thlasawng panga tang tura hremna kotin a pek khi a king leta an ngai tua hun tur ero ti chian ala ni lo Iraq chimlam di khar biala nasaria kwa COVID-19 hospitala thotan ni zan khan oxygen tank puak wangin kangbe chuaka mi somnga panin thi sikai te en kolna muna chiana thleng wang hian Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi chuan Senior Minister te chu emergency meeting anei pui ngala nasaria kwa Health le Civil Defence Manager te chu ban tu le man ngal turin ati hospital manager po ban ngal ani bok kang mei chuana mun hi Al Hussein Hospital ania COVID isolation wat chu a kang chewek ne soini nimin jing khan ruang somnga pani mu ani to chin sia lovin mi engmaw zat an lawm bok wata hian kum som sari oma thlathum liam ta a sak zo chau ka ni di khar health directorate chuan thi jinga hian medical staff member pani le hospital security guard atel ten talang damlo chin siat lova om an lo oma wangin thi zat po hi an la pun chho arin om thu ata lang bok kumin April thla khan bak data COVID-19 hospital a oxygen cylinder po wangin kang mei alo chuak to boka mi somriat thi in midang za so min hiaman tuarani he thil thlanga wang hian health minister Hassan Al-Tamimi chuan banna alo thelu pha to ani Euro football fall na la England in Italy an mani khelmual ngeya an he tak lo thunoi hian nu kharang o Gareth Southgate an Euro 2020 final a England an roi thlena wangin fak a hlona sa a ama polin hla an sa a English mi pui zong zong chu a zuna an oi ani ber mai ma se an fakna sil per po hulman lowang tia Southgate faktu te kha melma an changa Euro no moi choi an in be sei laia final a Italy an ngam lo chuan tha thiam lo penalty hla tu te thlengin an chil rona a chang ei tu te kha doral an chang zo ta tiang mai ani England fans ten heti taka Southgate tandem hian hriat lo pakhat an nei Sir Al Ramsey nuwa major tournament final huai thleng tu ani ti hi hei wang hian Southgate an final a thutlungna siang fu tok lo ani puin fakaphua 3 Lion coach ni zela pu English football fans ten FIFA World Cup a coach dang mu anin be se ni chuan ngai tuana an sem that viaw tulirin om Southgate an World Cup a England en kol chun zom ain be sei thu a soitlat Southgate hian England football team en kol turian World Cup 2022 zo thleng contract anei hrimhrima Football Association lam chuan contract hi po sei sak an du bok English coach chuan khatara England ruai hi ka du ni ma se chumi tu chuan kan qualify phot angai ti ka hria ati World Cup pathi le tran to Southgate chuan soi chun zomin tuna chuan Italy kan hnelo na in khel ta en leta kan ti sual siam that ngai lai te siam thaturin hun kamamwa chol kamamo bok hetiang ang in elna lian thama mani ram hruai theitu ni chu ro puya chuti rual chuan a chau thlak em bok ani ti chol phot amamo thu a soi England in Euro final an lu ma khan Football Association chuan Southgate hi contract thar zia pui an du thun ho soi dai tua khati lai khan last 16 a Germany ne na emochon an lam haba ka FA Chief Executive Mark Bullingham chuan Gareth kan rin na hi ala hing chin ngai lowa 100% in kan thlop latani tin alo soi towa Germany kha ngam lo ta po ni se cham turin an du tho ti na ni Southgate 10 World Cup 2022 a England hruai nge atum thu a soi walin contract thar ero ala ziak du ri lowa kum somnga mi kot chian sung wanga a contract chu ti kot lai ani lo thu ero soi thung England boss chuan contract thar chungchang soi ka du ri lo chan hi sum wang ani lo FA in min thlop lati kalom tak zet ani ti Euro final a meu ati ma hruai thlanga coach langsa le hlonem jok ten player langsa tam takol chunga an ti theilo chu Southgate hian ati theitlat heti chung hian English coach chuan atim chuan
a vor to pana thlen lo thu a soi Southgate chuan ngai tua tur tam takaloma kumli chhungin hmasawn zawngin kan kalin ka hria ani tur ang takin thil tam tak kan tia he ti mian a vor to pana thleng lo ti kan hrebok ati Three Lion in Euro final hial an thlenga an tlawmna pawh penalty ani mahse soi sel tu tam tak chuan he team hi an la hriam tawk lowa an ngai thuan soya an lak za sok an la zak zoom dewan ngai mahse Southgate chuan kan team hi enula player thenkhat chuan an theina sang ber an la tong lo an that dan ber thlengin kum ni atanga kumli bor vel thleng lamamo an om ani ati England coach Southgate chuan atan final a chak lo chu tor thiam har ati tu soin in fiamna khowela in hmanga final i lut ani chuan a hlut je hre thiamang thil thleng zen zen ani lowa chu wang chuan tlawm zawk ni chu ana du em ani theina zong zong kan hlana aba ko om to chuang lo ati player ani laia England tana voi somnga pasari inlan thei Southgate chuan heta hian ka chawl lowang thei top kan chhuwa chhun zawmanga mahse olsam taka khatara kan champion tur thu chu soichi ani lo World Cup ka kal tur chuan in pen tin le phot alangaya abula tanga engkim tran le vek angai don ani ati qualifier how takin a huak ti hailo England hian September ni nia World Cup qualifier match khel turin Hungary an len chil dona tuna hian team parukomna group 1 a match thum atanga point kuan a in ma an hroi mek ani Southgate chuan soizomin ka player tene ni tin kan thok ho thei ka nuam ka tia alung chiat thlak taka hnu khar angai tai ro pui ka ti ni ati na tho a chel tu England in Italy an hne lo lai kha Southgate tan a thian tra Crystal Palace a abial a boss lui Alan Smith chuan a hmun aina Southgate tanu pui le anu le patenen cho win Three Lions storm lai an en Smith chuan Southgate a chung te hian an theina zong zong in Gareth hi an thlopa footballer chuan en tiklai pawh hlimreng thei ani lo wangin har sana tam tak an paltang ho ni penalty pet ani lai khan he chung kwa ni na dik taki ka muwa an hoisan lo hoisen takin an en vek ani ati Southgate a thian pa chuan soizamin Gareth kha in khel zuwa aron kala rei tak anin mu lo nuwa trom kam khat bak thoi thumin anin berei man lo chu chuan an ril ru pau khau zia pho lang ani tun hi Gareth tan captain chun zum zel hun ania na tho a chilmi ani wangin ni lai ni a chuan England ma chhopte thirin na thok le tawang assistant pani Steve Holland le Chris Powell te baga coaching staff dang te ati ti puyanga team thrazok din dan tur a soi chanang ati Southgate tan chola thiam velo thu a soi Southgate hian kum khata pawn makta duai thum bor ver hlawanga soi ania sum tam tham tak ni ma se a na chele a team en kol ngai to chuan a hlo hi a tam tok lo khovela coach hlo hnem berangai Guardiola an kum khatha pawn makta duai som ni vel a hlo ngai ania coach pani sul nu thirin Southgate ne na khai khinero arem ri lo ti alang chiang chuti rual chon Southgate ti England coach lo ni to jinga hlo tampol ani lo hrim tlat mai World Cup semi-final UEFA Nation League semi-final le Euro final a team hruai thleng tu hian a contractor a hlo tam zawk a phut ani puin a mak lowang a hun lai coach Larber Steven Goran Eriksson khan sangni pakhat atanga sangni porkin kara khan England Golden Generation ti an soi ti main kola Marse World Cup 2002 le 2006 a quarter final le Euro 2004 a quarter final a hruai thlen chu major tournament a England a thlen san pui ber ani Sweden coach khan kum khata pawn makta ruai li point panga a hlo thung Euro sangni poriata England hruai thleng lei lo tu Steve McLaren meu po khan kum khata pawn makta ruai ni point panga a hlo nia soi ania a hun hluaya sum hluna ne na khai khin chuan Southgate tai na hlo hlem ni na lang Italian Scott sunu nei tra Fabio Capello khan kum khatha pawn makta duai ruk zet a hlo nia soi nia ma se major tournament a kai hruai om chun World Cup sang ni so ma khan round of 16 bak England a thlen pui lo ani Roy Hodgson a enkol na nuai England in Euro sang ni som pania quarter final an luta World Cup sang ni som pali a pheichom group stage a anjin konga top der Euro sang ni som poruka athiam som poru zinga tel phak ram chuan chan to kani ma se he English manager hian kum khatha pawn makta duai thum point panga
ala lo phak chawa sauge tai chuan ala lo hem tho alam sam alardi san England a engkol don khan kum khata paun mong ta duai thum ro turin an in rema ma se thil dik lowa alo in ham hnoya wang khan mats khat lek nuwa wanga big sam tia hrialar kot hian poisa ero a hum ho teuh tho FNN in hriat thiep ton na a contract an ti topa wang khan paun mok ta duai khat adong nia soi ani mats khat leka paun mok ta duai khata lo man ti na ni Southgate ta sul nu thirin tun aya lo tam zo ka puwa sum wang ani lo ti in contract ka ti ko tlai chan ani lo thu soi ma se contract thazok tun aya lo tam zok ajiak ani po in mak ti suang che ole tun chu matan chuan kan du tok le photanga chanchin thar update tak nen kan lo kir le thuai don nia viewer te kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe ti kha min lo me sak ve ngai turin kan ngen chawa chumi nuwa notification bell kha met te in ola in da don nia